ubak nulip langdo ubadai utra jaka ulei thu ba ulei yok pediang tang shipeulak kapisa nagalai peusan lak kabadai kabai jaka kablathit de kakasi hill autonomous district council ke HDC kabadai hamau karwat southwest kasi hill district ubak nulip ulei thu ba kacing court house nam arjar kat saw ha kapor balong CM ubak aden milar basai moj banthit jaka kapa khatwai 1000 square feet tam hakador lai spat tangka chi square feet Henry kaki HDC lamba kajing soy bat uskatri kidang siu tang kumpa shipeulang kum kabai boina adawans Henry hadu menta laya shipelsnem kam shimla siulut ia kapisa kabadangsa sa kumpa arpeusan lak ai oleh itu ba kajing bamla syu ban siudem kaki HDC ya kapisa gadai hadin balakalem no ka syuki uba aden milar pasai moj ha kitu gisnem ngam kwa banyakren halot kajing kenok mar kaliang ha pedang uba aden bat ubak don kupar sumer ha kene kejeng lap election MP ulong ubak nulip ulong ru ba menchua ubuk dor lai spa chi square feet Henry mentala ya chi pesnem kador kan dei no da kumwei kat kum gajung ulong ba umtip na ka ai kadau ba ke HDC kam siu dep shu ya ke pisa ka badansa haba kala dep siu ya ke pisa hadu shi pheulak ai namar kata ul pentim balada ke HDC kam siu dep ya kapisa kabadangsa pisa kabalatip siu bai boina kanyo hau kum utra jaka Henry un IT ya jaka tat anda la dep siu lut ya kapisa dia kini ke jaka kum bagalong kila initiate nadu kapor jong ka isi geberim ajing syak ladon ka jinge penbek hapeng u EM in charge Antonio mo but u local MDC pa inbin banlet banyepe ya ta jaka ka balong ideal hang ni po magruat main station jadi kami no kata ka jimper kre ya ka monolith festival delapan kerja bat hadian untuk iba inbin ya accident kali no hadian untuk kiput op ka por jonga ban hadian balalit ban sorbi ban penbiang nasional katkum ka report masa menjur ban sanction ya kata ka katkum ka report jadi inspecting team ki penpau ba ka jaga ka di ka biang pelat ba mdon jaga hagi tu ki ba jan light na ka ni ka jaga magani ka jaga kalong ba hapeng yo ba is bat sibun rumna asu ban yo dan kebatang sipau 1000 square feet ye kadai halo katakan nungrim badai halo katakan nungrim ngangit bagi seng balang ki bedana po makurat borkhot meta ki yang beniki lare pipin kerja ai kan kapani bagai ka bangi ngile kalau banong bangi le nganu no kom kerki lani bangi pek tenge kataru kam dei pak jingle ka bakala ha kapor ka jongalikum u siam babat ya ka Telaten kamo finance department jong ka kasil autonomous council ngala shu sanction dia kena kerjakan. Dan mereka jing sisai borok kalong ba la penduk no ia kena bat ngangit kanon rak ia jing duk ba crowd nomor ba katkum ke jing tip ke jora kila depan ai advance ia utrai jaka. Jaka ka ba syak ba ka ba kipat ba ngangit pi la ihi kat kubor kila persyak ia jing tmu jong ka dis council jong isi ban penduk. Kadau tunrai borok kalong tang nomor ban pen sengo ba ya u local MDC nang tu. Nomor ngayo ke kubor ba lada phim thiet ini ke jaga ka banga kwa nganueng no ke jingkersa kata kade ke dau tenrai tenga susi ba banong ba tang bakan scam ka isi ke jongki bakin persang ban keno papat ikiwe kalong ke iki besusi nolor kamdei manga ngamla hi ka file kan hapanya ning ba ka concern department la dei ban deal ke ni ke bentaro ndai ke dei ke bala depan rai batna kali yang jang ala shu sanction kanang ba kadi ke jingdawa jung local MDC untuk por ban don kampanyo no ya kajaka bat kumbagalong bun ba ki pat ba na po wat kiseng apa makorat kila berngem bakin pelong ke jingki ke betenge la daki penkeriak na ni kajaka na magani kajaka kalong ka besuk tam ya ki pat ba kali kawan bat kani ka bagi thum ta kadi paji le se ka ba upat ba un jenja kali kawan kani ka de ka banta ka ba apa amani genduk ipi kana banyo ke jingshan ma kalong kakta ba ban syukuno tu le sop le moroi kumbaladon ke ek ban ban mo ka ba pher talented kajing shahi kalong kajing shisha kalong ba yagani la depan rai duk kapor ka ja ngasu sanction pan pendep ya kata kajing angnut jongki nomi khmat ki bami khmat ya ka khasil autonomous district council na po south khasil kamtam habalayo la ka jong district